Sanibonani bakwethu ngenamukela ngelmingelelo hlelweni lethu lezindaba eSPremier TV 1 moqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa ukushare link yethu ukuze sinjendlubale njalo. Sengiphathele yona ke bakwethu namhlanje ngiphethe usiboniso umfo waGamethe phasi emzimkhulu eKoki esigodini sasemacumeni uthi bakwethu asimkhumbuza ukuthi umculo wakhe uyatholakala kwizitolo zomusic kanti ke uthi bakwethu kunengoma la eyisimanga ayikhiphile ethi phakathi la uthi uyacela bakwethu ukuthi ningaphuthelwa niphuthume enkundleni zokuxhumana nithole kanti ke uthi uyatholakala kuFacebook uthi ke bakwethu uyamthola mosesha usiboniso obuhle kanti ke uphinde na kuWhatsApp inombolo ithi 0731592049 kanti ke bakwethu okunye kushilo uthi ke nazi indawo ekutholakala kuyona umusic wakhe uthi ke umfo waGamethe bakwethu uyazithola ingoma zakhe ku Spotify na ku Apple Music uphinde na ku YouTube kanjalo bakwethu kusho ukuthi uyacela ukuthi na ku YouTube manifika ufike usubscribe uphinde ulike wenze njalo futhi na ngokucomenta ushare link yakho ukuze phela umculo wakhe waziwe umhlaba wonke bakwethu mina njengentatheli yeSPremier TV 1 bengicela ukuphuma kanje ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo Yelele Kandilipi Yelele Yelele Ngifuni straight Ngifuni phakade Ngifuni straight